सर जस्ट फ्यू वर्ड्स। सर आज गोवा का एक बड़ा लीडर का डेथ एनिवर्सरी है, 3री जयंती है। गोवा के लिए कितना फाईट किया सर? सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की श्री मनोहर पर्रीकर खातीर हांव आयज भारतीय जनता पक्षान आयज मंत्री जालो, म्हाजो एक प्रवास चालू जालो। आनी मेन म्हणजे कित्याक की आयज गोंयांत भारतीय जनता पार्टी बांदून घेवपी श्री मनोहर पर्रीकर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लिडर्स ऑफ द वॉज द टॉलेस्ट लिडर्स ऑफ द पार्टी। आय कॅनॉट फॉरगेट माय experiences with him. I've learned a lot from him. And Goa misses him. We miss him a lot. We miss his administrative capabilities. We miss his governance style. And we miss his vision for what he had for Goa. Today, if you see all the road infrastructure and if you see that everything that is being built in Goa, it is because of him. The bridges that were built. Everything is courtesy Shri Manohar Parrikar, who had a vision for the state of Goa. And Goa misses him. So why सेन्सिटिव्ह असले फालतू क्वेश्चन मला विचारू नका, कारण मीडियाचं काम असतं सेन्सिटिव्ह असलं फालतूगिरी मला विचारू नका। मी आलोय माझ्या नेत्याचे कडे श्रद्धांजली करण्यासाठी। हे विषय तुम्ही केंद्र नेतृत्वाला विचारा।